Sağ olun, sağ olun. Sağ selamet gelin, getirin gelinimize eve. Sağ olun. Bu senden kalacak mı? Gelini Allah hayırlı etsin, Allah canım. Gözü gelin gelsin kapıya. Счастья, взаимопонимания. Чтобы нас уважали, нас поддерживали. Нам только сейчас поддержка нужна была. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, öyle kalayım. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Gözlerine kapıldım sevdiceğim. Görür görmez aşık oldum diyebilirim. O kadar özledim, bilemezsin. Senden sözümden hiç vazgeçmedim. Gözlerine kapıldım sevdiceğim. Görür görmez aşık oldum diyebilirim. O kadar özledim, bilemezsin. Senden sözümden hiç vazgeçmedim. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, öyle kalayım. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma. Allah hayırlı versin. Allah gittik yerinde utandırmasın. Ne o semti ne o semti. Hep iyilikler. Allah gittik yerinde köklü kömürlü etsin, çelli çocuklu etsin. O evde ihtiyar nene olsun. Amin, amin.
Дай Аллах, чтобы то, что думают родители, то, что желают их родители им, я тоже присоединяюсь к этим пожеланиям. Дай Аллах много детей, счастья, благополучия, уважения друг к другу. Счастья. Oğlunun gelen yerinde utandırmasın, köklü binalı etsin, şerli çocuklu etsin. Чтобы для них всегда был зеленый свет. Всего хорошего. Allah-u Teala benim torunumla Mamed'le Akay 100 yıl yaşasınlar. Kelli, çocuklu, şümürlü olsunlar. Dedeli, neneli, babalı, analı. Bir güzel ömür sürsünler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ağır ağır süpürdüm Kim babam evim Kardeş gelsin gidiyorum Belimi bağlasın Oy kardeş gelsin gidiyorum Belimi bağlasın
yerdeydi. Elin gibi, elin gibi, saçlarıma rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi, ben o rüzgarı tanırım. Gül kokulu tenin gibi, ben o rüzgarı tanırım. Gül kokulu tenin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Bu yol gidip dönülmezmiş, bu iz tarif edilmezmiş. Bu yol gidip dönülmezmiş, bu iz tarif edilmezmiş. Var mı yok mu bilinmezmiş, benim gibi, benim gibi. Var mı yok mu bilinmezmiş, benim gibi, benim gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Dam üstüne çolu serer, Leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Bilmem yar kimi sever, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Onun bir sevdiği var, Leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Günde 10 çeşit giyer, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Günde 10 çeşit giyer, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Alelim nenni de kınalım, nenni de
de belalım nenni de o. Onun bir sevdiği var, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Günde 10 çeşit giyer, alenim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Alenim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de o. Gözlerine bakınca senin, delin olurum ben senin. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. Ne olsun daha ne olsun, sen ne istersen gülüm olsun. Bana kalırsa bebeğim, bir kız bir de oğlumuz olsun. Bana kalırsa bebeğim, bir kız bir de oğlumuz olsun. Sonsuz olsun bu aşkımız, bizim ilk ve son şansımız. Söke söke bu ömrü biz birlikte yaşamalıyız. Sonsuz olsun bu aşkımız, bizim ilk ve son şansımız. Söke söke bu ömrü biz birlikte yaşamalıyız. Söke söke bu ömrü biz birlikte yaşamalıyız. Ne olsun daha ne olsun, sen ne istersen gülüm olsun. Bana kalırsa bebeğim, bir kız bir de oğlumuz olsun. Bana kalırsa bebeğim, bir kız bir de oğlumuz olsun. Gözlerine bakınca senin, delin olurum ben senin. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. Sevdim ben de bir güzel, kaşı kara gözü kara. Yüreğimi verdim ona, kaldım ben de yana yana. Güzel güzel güzel, ne güzelsin ne güzel. Güzel güzel güzel, ne güzelsin ne güzel. Невесту забрали, гулянка прошло хорошо. Теперь едем в ресторан. Evlendin sen, evlendin sen, evlendin sen, evlendin sen, evlendin sen, sen. Gelip toyuna dostum sirdaşın, Mirzeyle gelsin meclise aşın.
canım söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğimi bir daha söyle. Ay canım söyle söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğimi bir daha söyle. Yar balınam insanım, ben sevgimi söyle. Sen beklimin yıldızım, ben sevgimi söyle. Yar balınam insanım, ben sevdiğini söyle. Sen beklimin yıldızım, ben sevdiğini söyle. Görüm seni defalı, sonra şekim cefalı. Alam sana kadar, ben sevdiğini söyle. Ay canım söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğini bir daha söyle. Ay canım söyle söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğini bir daha söyle. Can Devrişim. Can ister. Vurgunam sana inan, eşkime düştüm yaman. Alım oldu perişan, beni sevdiğini söyle. Vurgunam sana inan, eşkime düştüm yaman. Alım oldu perişan, beni sevdiğini söyle. Görüm seni defalı, sonra şekim şafalı. Alım sana kalan, benim sevgimi söyle. Ay canım söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğimi bir daha söyle. Ay canım söyle söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğimi bir daha söyle. Can can. Benim kara yüzüm, sen birden mi sözüm? Derdim ben nece düzüm hey. Benim kara yüzüm, ben sözüm. Derdim ben nece düzüm hey. Cennetim meleksen, yüreğim güleysen. Sevmeli sana gözüm, kara yüzlü yar. Cennetim meleksen, aşıklar dilersen. Sen benim güzelsen, sevgili. Ha! Can can. Benim kara yüzlüm, sen benim sözüm. Derdim ben nece düzüm hey. Benim kara yüzüm, sen benim sözüm. Derdim ben nece düzüm hey. Cennetim meleksen, aşıklar dileysen. Sen benim sevgilisin, sen güzelsin ya. Cennetim meleksen, aşıklar dileysen. Sen benim güzelsen ya, ya. Hey! Yar balınam insan et, ben sevdiğimi söyle. Sen beklimin yıldızı, beni sevdiğini söyle. Yar balınam insan et, beni sevdiğini söyle. Sen beklimin yıldızı, beni sevdiğini söyle. Görüm seni defalı, sonra şekim şafalı. Alam sana kadar, ben sevdiğini söyle. Ay canım söyle, yüreğim söyle, ben sevgilim bir daha söyle. Ay canım söyle söyle, yüreğim söyle, ben sevdiğimi bir daha söyle. Can gel yaşa. Ha, ha. Yar balınam insan et, ben sevgimi söyle. Sen beklimin yıldızı, ben sevdiğini söyle. Yar balınam insan et, ben sevdiğini söyle. Sen beklimin yıldızı, ben sevdiğini söyle. Görüm seni defalı, sonra çekim cefalı. Alam sana kadar, ben sevgimi söyle. Ay canım söyle, yüreğim söyle, ben sevgilim bir daha söyle. Ay canım söyle söyle, yüreğim söyle, ben sevgilim
Yaşar abi. Can can. Vurgunum sana inan, eşkine düştüm yaman. Alın oldum perişan, ben sevdiğimi söyle. Görüm seni defalı, sonra şendim cefalı. Bana sana kanal, ben sevdiğimi söyle. Ay canım söyle, yüreğim söyle. Ben sevdiğimi bir daha söyle. Ay canım söyle, söyle, yüreğim söyle. Ben sevdiğimi bir daha söyle. Bir daha söyle, bir daha söyle. Maşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Aziz достlar, и haberler geldi. Dün günlerimiz burada ожидает своего торжественного выхода. Дорогие друзья, наши кодалар уже внизу ожидают, когда мы их красиво, торжественно пригласим в этот зал. Ну что ж, kızlar, gelin bacılar çıksınlar, hürmet etsinler. Dün günlerin kabağında ecem oynasınlar. Buyuruz. Девушки наши снохи по традициям танцуют перед кодаларами. Kodalar geldi, düngüller geldi. Allah bugünkü toyumuzu hayırlı etsin. Herkesin evinde böyle toylar olsun inşallah. Cümlelerimize bile iyilikler, şadlıklar. Davul zurna çalıyor diyor. Mamet nayını alıyor. Bu toy düğünün sonunda oğlan kıza kalıyor. Düğün var, damat gelin. Diyor coşkuya gelin. Kınalandı elleri. Sallanıyor belleri. Bu sevince katılıp bütün elin elleri. Allah toyumuzu hayırlı etsin aziz dostlar. Buyuruz. Herkes bekliyor bizim hürmetli düngüllerimiz, hudalarımız. Neke hürmetli dostlar, hanımlar ve mirzalar, hoş gelipsizler bugünkü toy kovanışına. Güle güle Yol gel, verin, gel, düngür gel. gelin. Gel gel. Can can. Güle güle gelin düngür, güle güle gel. Güle güle gelin düngür, güle güle gel. Size mutluluklar, güle güle gel. Size mutluluklar, güle güle gelin. Güle güle gelin düngür, güle güle gel. Güle güle gelin düngür, güle güle gel. Size de mutluluklar, güle güle gel. Hoş geldin, sabah geldiniz, güle güle gelin. Can düngürler. Beklemek zorunda değilsin beni. Gidiyorsun durma, bir alır beni. Güle güle gel düngür, güle güle gel. Güle güle gel Bibi, güle güle gel. Size mutluluklar, güle güle gel. Hoş geldin, sabah geldiniz, güle güle gelin. Hoş geldiniz düngürler. Haydi sol işte, can can, can. Toydur 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 bugün eylesin konaklar. Ama bugün azul bizim dile gelsin azullar. Toydur 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 bugün eylesin konaklar. Yaşasın Naila, hoş geldin. Bugün bize toydum günü, toy günü Gülşan günü. Oynasın sen günü, oynasın bizim bugün. Toydur 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 bugün eylesin konaklar. Ama bir gün arzu desin, dile gelsin arzu.
Всем добрый вечер, iyi akşamlar saygıdeğerli misafirler, sevgili dostlar, yakın taraflar, değerli akrabalar. Hayırlı kеш құрметті ханымдар мен мырзалар, қош келіпсіздер бүгінгі тойымызға. Той-тойға ұлассын, әрқашан осындай қуаныштар болсын, бүгінгі тойымыз құтты болсын. Gözünüz aydın olsun, dede aşı, Vagif kardeş, Allah toyunuzu hayırlı uğurlu etsin. Herkesin evinde bile toylar olsun, düğünler olsun. Bugünkü güzel günümüzde ile bir güzel geçerek ki sabahsı günü hiç kimse unutmasın. En güçlü alkışlar gelsin lütfen. Bugün güzel, hayırlı günümüzde bizle beraber şadlanır, sevinirler bizim değerli sanatkarlar, sanatçılar, ansambl Media, Rüstem kardeşimize de, и его команде Анвар Лазгиев, Ахмед карdeşimize, всем, пожалуйста, бурные аплодисменты. Здесь большой музыкальный помог. Я думаю, что наш уважаемый дядя Яша один из тех людей, который знает не только весь город, которого уважает, и только человек, который обладает огромным авторитетом, мог собрать вот такую огромную аудиторию. Сегодняшний день. Всем добро пожаловать, гости дорогие. Еще раз бурные аплодисменты. Спасибо нашим операторам. Камал Видео один из самых популярных операторов нашего города. Человек, который оставляет в истории семьи огромный архив, ценный архив сегодняшнего торжества. И я ваша покорная слуга Зарина Ханым, Эмбешет Тойларда. Саволу. Aziz dostlar, Allah razı olsun herkesten. Allah-u Teala bile eylükler, şadlıklar herkese nasip etsin inşallah. Bizim caylar da bizi çok sevindirsin. İnşallah bugünkü toyumuzda gene de diyelim ele geçirek ki, чтобы hiç kimse unutmasın. Tamam, değerli dostlar, занимаем свои почетные места. Я думаю, что прямо сейчас мы начнем все именно с нот красивых traditsий, обычаев. Bugün Kazakistan memleketimizde yeni aile kuruldu. Türk ailesi. Allah-u Teala korusun bizim güzel çiftlerimizi. Allah-u Teala bizim milletimizin ahırını hayırlı etsin. Toy günümüz de güzel, muhteşem geçsin. Bu güzel meclise gelen değerli dostlar, aziz konuklar sağ olsun. Toyumuz mübarek olsun. Ну что ж, Вагиф Кардаш, женишь сегодня сына, особенный день, gözün aydın olsun. Вагиф, ну, вы заслуживаете, действительно, ваша семья, много слов и пожеланий, поздравления. Я как и говорю, что сегодня такая огромная аудитория. Знак уважения действительно к вам, к вашему отцу, вашей семье. Приехали здесь все гости, родные, близкие. Друзья, давайте сделаем так, чтобы этот день запомнился каждому из нас. Не просто красивыми обрядами традиции, но мы и весельем. Я просто на это рассчитываю. И рассчитываю на поддержку зала. Танцуют все, я скажу так, в течение вечера. А пока всем хорошего, отличного настроения и прекрасного времяпрепровождения. Мы начинаем. Der koy açılsın her bir bahtın ilmeği. Azalmasın güzel halkımın, milletimin yeyif içif gülmeyi. Yengelerle sağdıcının kömeği. Allah bugünkü toyumuzu mübarek etsin. Allah bugünkü günümüzü hayırlı uğurlu etsin. Мы начинаем. Позволение версис. Allah razı olsun. Свет, пожалуйста, в зале. Yengeler готовы. Сагдыджи со своими кинжалами уже готов. Полная тишина в зале, друзья. Ay maşallah. Geline bak geline. Bezek vurup teline. Kırmızı örtüsü başında. Güzel gelinizle. Bir güzel alkışlarınız gelsin lütfen. Allah. Hoş geldin meleğim,
Naina geline en güçlü alkışlar. Bravo. Еще раз бурные аплодисменты. Hoş geldin Naina gelimiz. Hoş geldin meleğim. Bambayaz bir güvercin. Saçların arasında parlarken gümüş telin. Yüzünde bir tebessüm. Kıvrılık ince belin. Evinizin gülü çiçeği. Bugün oldu bu gelin. Bambayaz bir güvercin, temennih bir ay gelin. Sol tarafta oturan bizim analara, bacılara, kaynanalara gelimizin temeni, sizin de selamınız gelsin. Sağ tarafta oturan bizim hürmetli aksakal babalara, kardeşlere, salim salu, temen, bizdedir güzel adetimizle. Temen veren ellerin hiçbir vakti yorulmasın. Naina gelin, yar evine yararsan, yaşa kardeşinizin evine yakışarsın. Ne gözlerin humarsın, kendin güllü bakarsan, gülün solmasın gelin, kemin kalmasın gelin. Toyuz hayırlı olsun, canın şerbetlen olsun. Bizim Mehmet kardeşimizle Naile gelin bacımızın 7 oğlu bir kızı olsun. Allah'ıyla dua eder. Друзья, это очень красивый обряд. Обряд, который передается нашими далекими предками, потомками. Наша же обязанность сохранить все свои обряды, адаты. И в этом обряде главные, конечно, лица – это наши енге, ханамлар. Наргуля баджи, Мадина баджи. Мадина баджи, енге со стороны жениха. Поприветствуем. Наргуля баджи, енге со стороны невесты. Ай, машалла. Kızlar, Allah-u Teala sizin de çocuklarınızın, torunlarınızın toy düğününe ulaştırsın. Buyurun, güzel adetimize göre. Gelini meydana çıkardın. Сейчас красивый обычай, обряд будет исполнен, конечно же, помощью самого замечательного, лучшего друга жениха, это, конечно, Сагдуджи. А пока я попрошу yengeler, büyük dedesi, hürmetli dedi Yaşa, izin versin, gelimiz otursun, adetimizi göre. Ne diyorsunuz? İzindir mi? Спасибо. С вашего позволения мы невесту приглашаем сесть за стол, чтобы выполнить наши красивые традиции. Sağ olun. Allah razı olsun. Обряд покорности и повиновения. Dedesi izin verir gelimiz otursun, olur mu? İzindir. Allah razı olsun. Allah Teala size can sağlık versin. С разрешения дедушки, давайте им тоже поаплодируем. Сегодня у них особенные важные события. А теперь, друзья, я приглашаю самый оскароносный укротитель, устрашитель невест Сагдуджи Рыза! Ай, Сагдуджи, билейна бичахуджи! Сагдуджи и очаровательная подружка невесты Карина! Ойне, Сагдуджи! Can sana Rıza. Sağ olsun Rıza kardeşimiz. Niyetle geldin Sağducu, elinde keskin bıçak. İyi niyetle geldin diyesin. Buyur. Aziz cemaat, gelinin başını keseceğim, dilini mi? Allah dursan ile aziz cemaat. Ты прям такого грозный. Еще раз. Aziz cemaat, gelinin başını kesecek, dilini mi? Сказал, как отрезать. Hürmetli babalar ne diyor? Gelinin dilini mi kesek, başını mı? Dilini kes, dilsiz olsun. Ay Sağducu, Sağducu, toya hoş geldi. Toyuz mübarek olsun, gelin ayrama. Ay Sağducu, Sağducu, toya hoş geldi. Toyuz mübarek olsun, gelin ayrama. Can can. Рзаджан, скажи честно, это твой дебютный выход? Первый раз, Сагдуджи? Волнуешься? Давайте поддержим этого молодого, красивого, кавказского джигита.
Sağducu ay sağducu bilöyle bıçak ucu ne niyetle geldin? Aziz cemaat, gelinin başını kesek, dilini mi? Ne diyor güzel analar, bacılar ne diyor kızlar? Dilini mi? Dilini kestirsiz olsun. Ay sen ucu Rızacan toya hoş geldin. Toyuz mübarek olsun gelini ayrama. Ay sen ucu toya hoş geldin. Toyuz mübarek olsun gelini ayrama. Иншаллах, иншаллах, Рзаджан, дай Аллах, чтобы на следующий той был ты не в роли Сахдуджи, а в роли жениха, иншаллах. Уже женат? Ай, как такое возможно? Покажите мне его красавицу. Ай, машаллах, машаллах, Аллах бяхтлетин. Родная сестра. Вот как. Просто по нашим обычаям Сахдуджи обычно не женат, поэтому так говорим. Ну что ж, это очень радостно, что ты уже женат. Аллах Таала senin de çocukların toyuna ulaştırsın. Ну что ж, Сахдуджи, ах, Сахдуджи, Билöyle bıçak ucu. Последний раз спрашиваю Сахдуджи, ne niyetle geldin? Aziz cemaat, gelinin başını kesek, dilini mi? Dilini kestirsiz olsun. Koç korukluya, Rıza baba okluya. Dağlarda aslan, dillerde destan. Koç korukluya, hey baba okluya. Dağlarda aslan, dillerde destan. Ne çileler çektim ben bu yollarda. Ne çilen sürüldüm yine ölmedim. Ne kadar kaybettim şu meydanlarda. Sırtına vuruldum yine ölmedim. Сау ol, Рзаджан. Я думаю, что Рза заслуживает ваших бурных оваций и заслуженный свой комплимент от Енге Ханымлар Алла разы olsun. Настоящий пионер. Красный галстук при тебе, подарок при тебе. Sağ ol canım Rızacan, Allah razı olsun. Başındaki der kırmızı şal, yanakları güllü bal. Bu bizim güzel gelimiz. Toy düğünümüzün gülü çiçeği, prinsessası Naina geline. Tekrar herkesten lütfen bir güzel alkışlar gelsin. Krasavitsa Naina. Yürekten tebrik ederim Vagif kardeş. Oğlanın babası adetinizden ile güzel Nuruzlu gelinin yüzünü açsın. Приглашаем самый счастливый отец семейства. Друзья, бурная поддержка, аплодисментов. Вагиф открывает лицо своей дочери, невестке. Браво! Gelin oldu, gelin kızı. Мама Фатима, пожалуйста, подойдите, обнимите свою дочь. Мама, Gelin oldu, kızına gelin sarılsın. kızı. Yanında yar mübarek. Вагиф, пожалуйста, подойдите. Енге Ханымлар, чуть-чуть фото на память сделаем. Yanında magamim mübarek. Sağ olun. Yanında yar mübarek. Ну что ж, Vagif Bey, Fatima Hanım, bu güzel gelin sizin evinizin, sofranızın tuzu tadı olsun, kapısın gülü çiçeği olsun. Bizim de yakışıklı, yaraşıklı eniştemizin, kardeşimizin başının tacı olsun. Друзья, бурными аплодисментами Рза уже направился за самым счастливым женихом. Buyursun gelsin. Ay maşallah. Все. Can Rızgın. Mami! Evlendin sen, evlendin sen. Evlendin sen, evlendin sen. Evlendin sen, evlendin Браво, sen. браво! Evlendin sen, Зал, давайте evlendin все sen. поднимемся, все встанем. Красиво поприветствуем. Herkes kalsın. Can moja. Sağ olsun Miko kardeş. Ana dedi gözümün karasızam. Sen aradın bir tane balasızam. Ana dedi bir tane balasızam. Sen aradın bir tane balasızam.
sen. Еще раз бурные аплодисменты, друзья. Какая красивая пара. Машаллах. Allah korusun. Fiskizden, nazardan, beleden. Bu çiftlerimize sonsuz mutluluklar. Allah hayırlı zürriyet versin, hayırlı evlat versin. Дорогие Мамед и Наина, сегодня особенный день в вашей жизни, памятный день. День, когда вы совершаете первые шаги на пути к своему семейному счастью. Еще раз поздравляем. И с позволения, опять-таки, дедушки, Yaşa dedesi izin versin, bu caylar oynasın. Olur mu? Tabii ki olur. Первый традиционный tanец. Bey gelinde de hürmetiniz gelsin, savaş verilsin ellerine. Oynasın damat gelin. Canca anasının güzel kızı ay geldi, babasının gökçe kızı ay geldi, Akıskan'ın yıldızı ay geldi, ay geldi. Hey! Anasının güzel kızı ay geldi, babasının gökçe kızı ay geldi, Kazakistan yıldızı ay geldi, ay geldi. Can! Gülüşün canan gibi, bakışın cinan gibi, gülüşün canan gibi sen. Sardın bütün dünyayı, ellere sultan gibi, gönlüme sultan gibi sen. Sardın bütün dünyayı, ellere sultan gibi, gönlüme sultan gibi sen. Anasının güzel kızı, ay geldi, babasının gökçe kızı, ay geldi. Akıskan'ın yıldızı ay geldi, ay geldi. Hey! Anasının güzel kızı ay geldi, babasının gökçe kızı ay geldi, Kazakistan yıldızı ay geldi, ay geldi. Can Yaşar Bey. Gülüşün canan gibi, bakışın cinan gibi, gülüşün canan gibi sen. Sardın bütün dünyayı, ellere sultan gibi, gönlüme sultan gibi sen. Sardın bütün dünyayı, ellere sultan gibi, gönlüme sultan gibi sen. Anasının güzel kızı ay geldi, babasının gökçe kızı ay geldi, Akıskan'ın yıldızı ay geldi, ay geldi. Hey! Anasının güzel kızı ay geldi, babasının gökçe kızı ay geldi, Kazakistan yıldızı ay geldi, ay geldi. Can Mami. Canca, aşk olsun. Akıskan'ın yıldızı ay geldi, ay geldi. Ай, спасибо всем за уважение. Первые инвестиции, вклад молодой семьи в бюджет уже сделан всеми гостями. Allah razı olsun hep bizden. Allah Teala her kişinin evine, kesesine bin bereket versin. Ну что ж, дорогие друзья, есть еще один момент. Здесь дядя Яша ожидает молодые люди, братья нашей невесты, тоже хотят оказать ей уважение, любовь, почитание этими роскошными цветами, одарив ее. Маэстро музыку, братья дарят цветы своей любимой Başımın tacı сестренке. kardeş sen, gözümün nuru kardeş sen, ömrümün yazı kardeş kardeş. Bravo, bravo. Şansım benim kardeş sen, başımın tacı kardeş sen, ömrümün yazı kardeş sen, gözümün nuru kardeş kardeş. Cansın benim kardeş. Can. Kardeş gelsin toyuna, kurban olayım boyuna. Bugün toy günümüdür, kardeş gelsin toyuna. Sen, başımın tacı kardeş sen, gözümün nuru kardeş sen, ömrümün yazı kardeş kardeş. Canımsın benim kardeş sen, gözümün nuru kardeş sen, başımın tacı kardeş sen, gözümün nuru kardeş kardeş. Canımsın benim kardeş. Sağ olun Rüstem, Allah razı olsun.
Kardeşler de sağ olsun. Красивое памятное фото. Yenge bacılar da sağ olsun. Наргуля баджи, Мадина Ханум, традиционный танец. Yenge, свидетель со стороны и жениха, и невесты. Buyursunlar, oynasınlar yenge bacılar. Yengendir, yenge. Can, can. Yenge. Yengeler buyurun. Güzeller, 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 güzeller. Gerdana gül güzeller, güzeller, güzeller. Oy güzeller, 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 güzeller. Gerdana gül güzeller, güzeller, güzeller. Gelin yenge oynayak, güzeller, güzeller. Alay yalan oynayak, güzeller, güzeller. Sorarla gel elleri, güzeller, güzeller. İçimizde oynayak, güzeller, güzeller. Oy güzeller, 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 güzeller. Gel bana gül güzeller, güzeller, güzeller. Oy güzeller, 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 güzeller. Gel bana gül güzeller, güzeller, güzeller. Sağ olun. Allah razı olsun yenge hanımlardan. Madina hanım, Nargüle hanım, помогите молодым занять их почетные места. Bizim çiftlerimizi özel masal yerine yerleştirsinler. Allah razı olsun yenge hanımlardan. Buyuruz. Maestro muzika bir güzel. Muzika seslensin. Fonovый, красивый. Пожалуйста. Al beyaz giymiş anam, geline bakın. Al beyaz giymiş anam, geline bakın. Kınla kullar basmadı bizden, eline bakın. Kınla kullar basmadı bizden, eline bakın. Yeşil giymiş anam, geline bakın. Altın kemer takmış anam, geline bakın. Kırma kullar basmadan fistan, eline bakın. Kırma kullar basmadan fistan, eline bakın. Сağ ol, Рустам, Allah разу olsun. Кульминационный момент в Адате – это, конечно же, традиционный танец друга, жениха и подружки невесты. Дядь Халифа. Дядь Халифа. Теперь я не знаю, şimdi Рызаның лицензиясы башка ханымда, у нас лицензия у Рузы закончилась. Танец будет или нет? Друг жениха танцует с подружкой невесты. Как вы думаете, по Адату? Совершенно верно. Раз такую должность занял Рызаджан, Буев, несмотря что лицензия твоего сердца принадлежит другой, дядь Халифа сказал к танцу быть. Да, Хастама разрешила, чтобы он был другом. Buyurun, oynasın sağducular. Can can. Kara gözler, kara gözler. Açık kara kara gözler. Kara gözler, kara gözler. Açık kara kara gözler. Al elimi başımdan, senden olan kara gözler. Al elimi başımdan, senden olan kara gözler. Can. Bu dağlarda var olmaz, meyve olmazlar olmaz. Bu dağlarda var olmaz, meyve olmazlar olmaz. Ben bir güzelim sen güzel, Sağ olun. ondan güzel yar olmaz. Çok sağ olun, Allah разу olsun. Карина и Рыза. Давайте поаплодируем савдучлер. Я думаю, что они блестяще справились со своей миссией.
Теперь занимайте, ребят, свои почетные места. Ну что ж, в лучших традициях от шеф-повара ресторана Айлин подали первое горячее. Астарныздам деболсун, афiyet olsun herkese. Ana у нас есть традиция, батасını versin. Bu güzel toyu açsın. Той babası, наш уважаемый дядя Яша. Торжественное открытие, приветствие гостей звучит из уст уважаемого почетного старшего аксакала семьи, хозяина этого торжества, Яша Бей. Бурными аплодисментами встречаем. Yaşa Bey, toyunuz hayırlı olsun. Allah Teala herkesi sevindirsin böyle, herkesin evinde böyle toylar, düğünler olsun. Allah Teala size de uzun ömür, can sağlık versin. Buyuruz. Sağ olsun, Damaday sağ olsun. Burada oturan cemaatimiz sağ olsun. Allah-u Teala cümlemizin kapısında böyle hayırlı işi nasip etsin. Cümlemizde. Bugün benim büyük torunum, onun toyudur. Gene bir ocak kuruldu. Badaluflarda benim büyük torunum evlendi. Sağ olsun, var olsun. Allah-u Teala hemmeşe sizi bektever etsin. 100 yıl ömür versin size. O boyda torunlarımız ola ki bilmeyek hangi birini hangi kucağımızda tutar. Şimdi bugün toydur. Kim ki olanlar istiyor söz demek, hep biz через тамаду, пожалуйста, можете пожелания свои сказать красиво. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi toyumuzu, her işimizi kurtardık. Toyumuzu başlayalım. Şaka şenliğimizi. Sağ olun, var olun analar, bacılar, kardeşler, dostlar. Bugünkü geldiniz bizim bu hayırlı işimizde bulundunuz. Allah-u Teala size uzun ömür, can sağlık versin. Sağ olun, var olun. Слабые аплодисменты, en güçlü alkışlar gelsin. Торжественное открытие прозвучало из уст нашего уважаемого почетного дяди Яши. Ну что ж, и после этого, конечно, bir güzel mahnı seslensin. Eşk olsun! Çal çal çal, oynasın kaynana. Çal çal çal, oynasın kaynana. Çal çal çal, oynar kız oynasın. Çal çal çal, bütün meclis oynasın. Çal çal çal, oynar kız oynasın. Çal çal çal, bütün meclis oynasın. Çal. Şerik var, yıkılırlar konaklar. Evimizde şerik var,
çal çal. Oynasın kaynanam çal çal çal. Oynasın kaynanam çal çal çal. Oyalan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın çal çal çal. Oyalan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın çal. Can yaşamayın. Sen dünyaya gelen gündü, gelen gündü. Bugün burada toydu gündür, toydu gündür. Sen dünyaya gelen gündü, gelen gündü. Bugün burada toydu gündür, toydu gündür. Günümüze arzu dilek, arzu dilek. Mehmet'in toy günü, bugün mübarek. Günümüze arzu dilek, arzu dilek. Yaşa emi toy günümüz bugün mübarek. Hey! Toy günü, şan günü, mübarek mübarek. 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 Can can. Hey! Hu! Hey! Sen dünyaya, sen dünyaya, sen dünyaya gelen gündü, gelen gündü. Bugün burada toydu gündür, toydu gündür. Günümüze arzu dilek, arzu dilek. Yaşa emi toy günümüz bugün mübarek. Günümüze arzu dilek, arzu dilek. Hamid'in toy günü bugün mübarek. Hey! Toy günü, şan günü, mübarek mübarek. Toy günü, şan günü, mübarek mübarek. Toy günü, şan günü, mübarek mübarek. Abi kardeş toy günü, mübarek mübarek. Biri xodna şalakos bizanevde, 7 yaşı hemiye, bir mene şalako. Ha! Sanki 3-4 hey! Şöyle şöyle dur. Çal! Çal gel yaşa. Olsun. Hu! Ha! Çal ben yasa. Can Cangir, can. Ay maşallah. Çal! Ay maşallah. Can can. Sağ olun, sağ olun, sağ olun Yaşar Bey. Nanay, 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 nanay. Ай, машаллах! Сагол Хасоджан, лучший барабанщик, играет под водой, над водой, за водой. Спасибо. Ну что ж, друзья, Аздослар, herkese afiyet olsun, всем приятного аппетита. Очень рада видеть вас. На самом деле, очень долгое время не виделись. И, конечно же, хочется все-таки, чтобы мы с вами чаще встречались. Allah Teala bile toylarda, düğünlerde görüşmemizi kısmet nasip etsin. Bugünkü hayırlı günümüzde bizle beraber я с гордостью и радостью хочу пригласить человека, который действительно знает не только весь город, человек, который провел не одну десяток свадеб, который осчастливил много пар на протяжении 40 лет, почетный и уважаемый родственник семьи, уважаемый, не гости, скажу, а самые почетные, самые уважаемые, аксакалы
тоже свое время, которое действительно провел не одно торжество, осчастливил много-много пар. Наш уважаемый дедушка Халифа, Халифа Бей и все, кто сидит за этим дастарханом, Гарип Бей, Курбани Бей, Шавки, Лятиф Бей, всех сидящих за этим дастарханом, уважаемые молодых аксакалов я приглашаю. Молодежь 50-х, Элядия. Sağ olasınız. Buyursunlar aziz dedeler, hürmetli toyun babaları, sahipleri. Hoş gördük. Buyuruz Halife Bey. Sağ ol, Тамада. Дай Аллах, чтобы ты всегда проводила свадьбы. Во-первых, салам алейкум, уважаемые друзья, уважаемые братья, уважаемые сестры. Я хочу поблагодарить Бога от себя лично и от вашего имени, если позволите, что дал такую возможность нам проводить вот такое мероприятие вместе, вот в таком коллективе. Дай Аллах, чтобы Он всегда был над нами и давал только возможность для проведения таких дел. Уважаемые друзья, я хочу также поздравить дунгеров своих. Дунгеров — это сватов своих. Яшу, Вагифа, Заура. Уважаемые друзья, честно говоря, когда я только зашел в зал, Тамада ко мне подошла, вы, говорит, с Яшей определитесь, кто по возрасту, по очереди, кто должен когда говорить. Начали выяснять, оказывается, старее нас никого нету. Мы думали, подождем, старшие люди придут, им сперва дадим слово. Но бывает так, что сам не замечаешь, что ты уже конкретный аксакал. Поэтому вот сколько у меня внуков, я всем сидящим здесь желаю, чтобы столько внуков было. Столько внуков мужского пола, столько же внуков женского пола. Сегодня один из внуков, это первый внук среди по мужской линии, который женится, чтоб у вас вот такие мероприятия были, и вы чтоб находились на этих мероприятиях и радовались. Радовались почему? У старика на Кавказе спрашивают: ты внука больше любишь или сына? Говорит: внука. А почему? Да потому что за издевательство его отца надо мной он рассчитается за меня. Спасибо. Этим молодым желаю футбольную команду, как у моего отца. 6 сыновей, 3 дочки. Тамада пожелала 7 сыновей и 1 дочку. Я желаю 6 сыновей и 3 дочки. Чтоб вот такая футбольная команда у вас родилась. Счастья, здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Кто застал советские времена, помнят, плакаты были, плакаты. Каждый человек кузнец своего счастья. Вот такие плакаты были. Вот эти молодые, которые сегодня вступают в огромную жизнь, их счастье в их руках. Счастье, как они друг с другом будут жить, вот их счастье так и будет. Спасибо. Дай Аллах, чтобы мы всегда вот на таких мероприятиях встречались. Радуйтесь, веселитесь. Времена тяжелые настают. Чтобы мы еще успели на свадьбах побывать. Спасибо, ребята. Спасибо, мужики. Спасибо, сестры. Яша Халифе, поэзия Мубарак Голсон Вагиф. Я хочу поблагодарить молодоженов. Живите в счастье вместе, долго. Самое главное — здоровье. Любите друг друга, уважайте родителей всех. Яша, Заур,
göz aydın olsun. Fehmi bacı, göz aydın olsun. Allah emerşe doyuştu kapılarını. Старший брат все сказал. Только остается присоединиться к этим словам, и все будет нормально. Что делать? Тоже присоединяться? Вагиф, я всех вас поздравляю с таким днем. Это такой самый счастливый день. Дедушек, бабушек хочу поздравить. Молодоженам долгой жизни счастливой и крепкой семьи. Yaşa kardeş, Vakıf kardeş. Buradaki nabırda cemaat yığılmış, mecbut gene yarısı gelememiş. Bu hep kardeşlik, bacılık, terafuk, düngürük. Ben hepsine istiyorum demek ki toyumuz hayırlı olsun. Hepsinin kapısından böyle hayırlı işler nasip etsin. Biz de bekem işlerinde bulunar. Hayırlı olsun. Ай, sağ olun, çok güzel. Аллах dediğiniz dilekleri kabul etsin. И традиционное фото на память. Дядя Яша, вот сюда, пожалуйста, Вагиф Кардаш, вот сюда. Bir güzel фото на память. Вечно молодые, красивые, наши молодые аксакалы. Дай Аллах вам здоровья. И, конечно же, по просьбе наших уважаемых почетных аксакалов, Галагашлы Гала музыка сестрянцы. Друзья! Düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadına sen düşende. Dallar akşam düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadına sen düşende. Bu dalar taşlı kala, çıkılı taşlı kala, korkuram yar gelmeyen, gözlerim yaşlı kala. Bu dalar taşlı kala, çıkılı taşlı kala. Yar gelmeyen, gözlerim yaşlı kalınca. Çağır usta. Azizim olmayaydım, sararıp soğumayaydım. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Kız oğul olmayaydım, sararıp soğumayaydım. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Taşlıga, çıkılı taşlıga, korkuram yar gelmeyen, gözlerim yaşlıga. Ay bana, bu dağlar taşlıga, çıkılı taşlıga, korkuram yar gelmeyen, gözlerim yaşlıga. Dağlar akşam düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yanına sen düşende. Dallar akşam düşen, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yanına sen düşende. Hey! Bu dala taşlı gala, çıkılı taşlı gala, korkuram yar gelmeyen, gözlerim yaşlı gala. Hadi bana, bu dala taşlı gala, çıkılı taşlı gala, korkuram yar gelmeyen, gözlerim yaşlı gala. Турецкой, большой кавказской эстрады из солнечного города Баку приехала Наиля Имран. Давайте поприветствуем нашу звезду. Наиля ханым, hoş geldiniz. Бурные аплодисменты. Солнечный Баку, Азербайджан сегодня осчастливила нас своим присутствием. Naila Hanım, hoş gelmişsin. Həmişə toylarda. Çox sağ ol Zərina söz verdiyinə görə və təbii bura məni dəvət edən ilk öncə böyük qardaşım Şahidə təşəkkür edirəm.
Vaqifi müəllimin oğlunun toyuna hədiyyə olaraq gətirib çıxardım. Və təbii mən də sevə-sevə gəldim, heç nə yəni söyləmədən. O güzel, sadece onu demək istəyirəm ki, я всего 4 часа спала. Это не значит, что я уставшая. До такой степени люди позитивные. Смотря на вас, Лалах, у меня настроение поднимается. Спасибо вам за то, что пригласили, за такой прекрасный вечер. Еще раз поздравляю молодых, дай Бог им счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Can deyin, как говорятся, can eşidin birbirinizle. Sağ ol Zarina. Sen de həmişə xoş görək, belə bir gözəlsən səhnəmizdə və buradakı oturan musiqici yoldaşlarımı da salamlayıram. Hoş gör. Gene deyirəm, Nailişka, hoş gelmişsən. Əziz dostlar, elə bir gözəl günümüzü elə bir gözəl geçirək ki, sabahsı günü deyirəm, hiç kimsenin xatirəsindən silinməsin. Naila xanım buradadır. Gözəl xanımlar, biz приглашение, mən hamıyı dəvət edirəm. Herkes çıxsın bu gözəl meydana. Meydan bizimdir. Əziz hörmətli qardaşlar, bacılar, gəlin xanımlar. Herkesi buyuruz. Meydan bizimdir. Maestro muziko. Mahnı oynasın bizim, seslendirsin Naila Hanım. Yaşasın dostlarımız, yaşasın Türk milletimiz, yaşasın Kazakistan. Bravo, bir alkış gelsin. Ama çуть popojim. Sağ olun, yaşasın elimiz, yaşasın milletimiz. Her zaman dostluk olsun, iman olsun. Eşk olsun milletimize. От души аплодисменты, очень плохо слышу. Такой прекрасный вечер. Давайте поддерживать. Спасибо еще раз. Продолжение чуть попозже. Çok sağ olsun Наиля Имран, наша звезда. Sağ ol, Allah razı olsun. Наиля, ну что ж, я думаю, что у наших гостей была возможность вкусить самых вкусных блюд от шеф-повара ресторана Айлина. Сын, Хумар Gözler. Buyursun. Kızlar, давайте, buyurun. Canı canı. Gider gel gider Adana'ya gel gider Adana sıcak yerler Hele kardeş gel gider Gider gel gider Adana'ya gel gider Adana sıcak yerler Hele kardeş gel gider Buyurun kızlar, buyurun. Ay maşallah. Şalarından giyer mi? Kebabından giyer mi? Hele kardeş gel gider Gider gel gider Adana'ya gel gider Adana sıcak yerler Hele kardeş gel gider
Hatice, Hatice, halaya gel bu gece. Kız Hatice, Hatice, halaya gel bu gece. Yar Hatice, Hatice, saç uzun belin ince. Yar Hatice, Hatice, saç uzun belin ince. Bizim köyde düğün var, ağlıyorsun nazlı yar. Bizim köyde düğün var, ağlıyorsun nazlı yar. Derdinden deli oldum, ölüyorum nazlı yar. Derdinden deli oldum, ölüyorum nazlı yar. Kız Hatice, Hatice, halaya gel bu gece. Kız Hatice, Hatice, halaya gel bu gece. Yar Hatice, Hatice, saç uzun belin ince. Yar Hatice, Hatice, saç uzun belin ince. Can baba. Saray dibinden koca dağlar, saray dibinden koca dağlar. Hanım hanım hanım, sen benim canım. Al kullar içinden çıksın benim canım. Hanım tarama yar tarama, yar saçını tarama. Ben bu dertten ölürsem merhem olma yarama. Hele ne yar yar giderler, giderler yar giderler. Aklımı baştan aldı, yar yüzüme gülenler. Hele ne yar yar giderler, giderler yar giderler. Aklımı baştan aldı, yar yüzüme gülenler. Ben duruyorum terler, çıktım hava söyler. Dediler en son gelecek, koşu kurban eyledi. Hele ne yar yar giderler, giderler yar giderler. Aklımı baştan aldı, yar yüzüme gülerler. Aman aman de, seni bu bende. Leyla bu başta, aklımın geldi. Aman aman de, seni bu bende. Leyla bu başta. Leyla Leyla gulamın, Leyla Leyla malamın, Düroni yaşamımın, Sümerman ya malamın. Leyla Leyla gulamın, Leyla Leyla malamın, Düroni yaşamımın, Gül Semra malamın. Leyla ha ha. Leyla bu, Leyla bunda bu. Gel oldu da şu malimdir bu. Leyla Leyla gulamın, Leyla Leyla malamın. Duvarın otelime, duy Semra malamın. Leyla Leyla gulamın, Leyla Leyla malamın. Duvarın otelime, duy Semra malamın. Leyla selam söyle Gülcan'a, Leyla selam söyle Gülcan'a. Leyla Gülcan beni sevirsen, Leyla Gülcan beni sevirsen, Leyla gidelim Erzincan'a, Leyla gidelim Erzincan'a, Leyla. Çağır adillere. Kız kahve koy fincana, Leyla kız kahve koy fincana, Leyla selam söyle Ramazan'a, Leyla selam söyle Ramazan'a, Leyla Gülcan beni sevirsen, Leyla Gülcan beni sevirsen, Leyla gidelim
Ay молодец Rüstemcan, sağ ol. Toy olsun, bayram olsun, her şey yaxşı olsun. Sahibinin yakın tərəfləri, bizim yaşa dedesinin yakınları tərəfləri, burada oturan Mamid'in dedeleri, Seydeddin Bey, Casim Bey, Minasi Bey, buyuruz, söz sizindir. Уважаемые почетные, родные, близкие, Seydeddin Bey, Casim dedesi, olur Vagif kardeşimizin emisi, Minasi Bey, buyurun, söz sizindir. Rada вас видеть, Seydeddin Bey. İyi misiniz? Her zaman iyi olasınız. Minasi Bey, Casim Bey, buyuruz. Casim Bey. Casim Bey, Casim Ağa, buyuruz. Ну, в таком случае, микрофон в вашем распоряжении, Сергей Бей. Дорогие друзья, уважаемые гости сегодняшнего такого красивого знаменательного дня, нашего Вагипа сын женится. Всех поздравляю с таким знаменательным днем. Пожелаю Allah herkesin evinde böyle toy düğün versin. Вагип, где Вагип? Вагип, это для меня очень близкий. С пеленок, можно сказать, он с нами, наш родной, близкий, и племянник мой, и братишка, который всю жизнь рядом с нами он вырос. Allah bugünkü günün senin hayırlı olsun Vagip. Allah böyle günlere sana emekçe eyluhlar versin. Allah o gelinin ayağı hayırlı olsun. Ты заслуживаешь своим характером, своим поведением, воспитанием большого уважения среди своих близких. За это тебе большое спасибо, что ты такой уважительный, воспитанный, считаешься со своими старшими. Sağ ol Vagip. Allah sana hep eyluhlar versin. Я очень рад, что ты достиг такого дня, что сына женишь. Allah öbürlerine de ulaştırsın. Allah senin torunların toyuna cümlesini böyle ulaştırsın. Sağ olun, var olun. Sağ olun, söz veren sağ olsun, cemaatimiz sağ olsun. Düngürler Allah hayırlı etsin. Bizim de gözümüz aydın olsun. Allah can sağlık versin cahillere. Vagif, но он уже убежал. У него времени все нету. Дай Аллах здоровья. Самое главное, таташыма, аблама. Allah can sağlık versin. Чтоб всю жизнь над ними. Здоровья вам, счастья. Ну и чтоб все время был зеленый свет у вас. Sağ olun, Allah razı olsun Seydeddin Bey. Я знаю, вы ценитель, любитель красивой музыки. Наверняка заказали, пожалуйста, для этого человека самый лучший музыкальный подарок. А прежде, давайте, прежде чем выразить свою радость танца, я предлагаю вам сделать красивое памятное фото. Вагиф Чаккардаш, buyurun. Расул, студию сегодня с нами. Красивое фото на память. Пусть это фото останется в архиве вашей семьи долгие-долгие годы. Muzikальный bir güzel aman seslensin. Canı Enver kardeşim sağ olsun. Can. Eşk olsun.
tapılmayın yol eyleyin. Aman gel oynasın eşderevi, çal oynasın eşderevi. Gel oynasın eşderevi, çal oynasın eşderevi. Araz üstten buz üstte tella, kebap yanar göz üstte tella. Araz üstten buz üstte tella, kebap yanar göz üstte tella. Vay beni öldürsünler tella, bir alagöz yar üstte tella. Vay beni öldürsünler tella, bir alagöz yar üstte tella. Aman tella, tella can tella. Canım tella, tella can tella. Aman tella, tella can tella. Canım tella, tella can tella. Aman tella, tella can tella. Canım tella, tella can tella. Aman tella, tella can tella, kebap yanar göz üstte tella. Aman tella, tella can tella, canım tella, tella can tella. Haydi mübarek olsun, bu toy mübarek olsun. Gelenin gelen yolu gül olsun, çiçeği olsun. Değer mübarek olsun, bu toy mübarek olsun. Gelenin gelen yolu gül olsun, çiçeği olsun. Ben geçtim geldim, suyundan içtim geldim. Güzel kızlar içinde yar seni yakın geldim. Deryada sıçtım geldim, suyundan içtim geldim. Güzel kızlar içinde bir sen seçtim geldim. Değer, değer, değer mübarek olsun, bu toy mübarek olsun. Gelenin gelen yolu gül olsun, çiçeği olsun. Değer mübarek olsun, bu toy mübarek olsun. Gelenin gelen yolu gül olsun, çiçeği olsun. Gelsin bir de yanık görelim. Can can can. Ay maşallah. Aşk olsun. Can Saadettin Bey. Ver. Ay maşallah.
Браво, браво, Джангир, браво! Ay sağ olun. Enver sağ olsun, can Enver. Sağ ol Hasım. Eşk olsun aile. Eşk olsun! Aşk olsun oynayanlara. Ну, по-хорошему, да, мы, в принципе, так нормально выпустили немного пару, потанцевали. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah той herkese ulaştırsın да, Allah, чтобы в каждом доме был такой праздник, был такой той. Сегодня нет места печали и грусти, сегодня должно быть светло и тепло. Раз Мамед выбрал Наину, значит, ему больше всех повезло. А как же иначе? Сегодня нет места печали и грусти. Прочь сомнения, обиды и зло. Раз Наина выбрала Мамеда, значит, и ей больше всех повезло. Аллах биберина bağışlasın, Allah бәхетлі етсін. Самое главное, вот как вы сказали, Вагифджан, у вас, машалла, 6 детей, да? Машалла. Давайте поаплодируем этому многодетному отцу-герою. Я очень-очень рада. Аллах Таала size torunlar, neveyle, neticeyle sevindirsin inşallah. Дядя Яша сказал, мне побольше внуков. Дядя Яша уже правнуков, побольше правнуков, машалла. Дядя Яша почетный генеральский дед. Уже столько внуков. Сколько внуков, дядя Яша? 15 внуков. А правнуки уже есть? Правнуки тоже есть, да? Ну, как минимум их 2. На следующий год будет 3-4, даже больше. Давайте поаплодируем этой прекрасной семье. Я думаю, таким настоящим, достойным мужчинам даст Аллах большое семейство, большое потомство. Для мужчины, конечно, это очень важно, когда у него большая семья, дети, внуки и красивая семья. Дядя Яша, как вы сказали в начале, каждый гость. Мы сегодня списки не составляли. Если честно, дядя Халифа не даст соврать, вот мы с ним сегодня сидели, составляли, сказали, каждый гость, если есть те, которые хочет от души поздравить, пусть подойдет, возьмет этот микрофон у меня и сделает это красиво по-кавказски. Но хотелось бы, да, Kirve Neşeme, Aziz Kirve, Raşid Bey, Kirvesi buyursun gelsin, güzel sözünü desin. Kardeşi Latif, Raşid Bey, пожалуйста, Kirveler, Kirve это Uküleki min Ukülata. Raşid Bey, почетный enişte, почетный Kirve. Latif kardeşi, hoş gördüm Raşid Bey, göz aydın olsun. Göz aydın olsun. Еще кого? Я не могу не пригласить еще одного Рашида. Просто мне хочется между вами стать и желание загадать. Дядя Рашид, прошу вас, пожалуйста. Дай Аллах вам здоровья. Дай Аллах, чтобы вы всегда были на наших замечательных праздниках в качестве не только родственника и гостя, но и в качестве самого дорогого друга. Так, ну что ж, пожалуйста, сахнаны ортасына, чтобы не только вас видели, но и слышали. Buyurun. Salam aleyküm ez cemaat. Yaşami, Vagif. Babam bugün gelemedi ama çok büyük selamı var. Yaşami, Fen bacı, Vagif, Şafka bacı, Müslüm. Gözün aydın olsun. Allah Teala toyumuzu hayırlı etsin. Allah Teala her zaman hepsinin kapısında böyle hayırlı işler nasip etsin. Вагиф, что я хочу пожелать тебе, Джам? Как говорится, мы 40 лет вместе, выросли вместе, растим сына вместе. Я хочу от всей души пожелать в первую очередь здоровья нашим родителям. В первую очередь. Дай Аллах им дожить до такого возраста,
чтобы они вот так же присутствовали на свадьбе праправнуков своих. Также хочу от всей души пожелать тебе, твоему дому, тепла, уюта, счастья, чтобы в твоем доме всегда царила такая атмосфера, от которой веяло благополучием. Хочу пожелать твоему дому всех земных благ, которые есть. Пусть в твоем доме ни у одного домочадца на лице не было черт грусти и печали. Пусть твой дом окружает только радость. Также хочу молодоженам, Мамедику сыну, вместе с спутницей пожелать одного, чтобы у них было взаимопонимание, теплые взаимоотношения и долгих, светлых лет жизни. Дай Аллах на следующий год, чтобы с такой же радостью внука или внучку отмечали. Salam aleyküm cemaat. Tamada sağ olsun, müzikantlar sağ olsun. Yaşami, Halifa Mehmedoviç, Femi Bacı, Allah toyumuzu hayırlı etsin. Ne diyeyim, hepimize can sağlığı isteyelim. Sizin kapıda toy düğün olsun. И всем здоровья крепкого. Sağ olun, var olun. Молодым вперед, продвигайтесь. Дедушки с вами. Sağ olun, var olun. Здоровья, счастья. Sağ ol, tamam. Спасибо, дед Рашид. Я вас всех уважаю. Правда, можно с вами одно красивое памятное фото сделать? Как я и обещала, между двумя Рашидами. Вот так стану. Аля Расулджан. Мадиночка, ты не против, да, что я вот так вот, да? Саву, Алла разы olsun. Фото на памяти, конечно же, самый лучший музыкальный подарок. Buyurun. Çan çan. Ay maşallah. Toy olsun, bayram olsun. Eşitin akilveler, meribanca kilveler, değireme batlara, çaldırın toy kilvalar. Eşitin akilveler, meribanca kilveler, değireme batlara, çaldırın toy kilvalar. Yol verip kirvan gelir, en aziz adam gelir. Yol verip kirvan gelir, en aziz adam gelir. Oğlunun toy gününde kocasına bay gelir. Oğlunun toy gününde kocasına bay gelir. Eşitliğine kirveler, meriban can kirveler, neyrama vatlar. Çaldırın toy kirvalar, eşitliğine kirveler, meriban can kirveler, neyrama vatlar. Çaldırın toy kirvalar, candan döşek. Yol verip kirvan gelir, en aziz adam gelir. Yol verip kirvan gelir, en aziz adam gelir. Oğlunun doğum gününde kocası da bay gelir. Oğlunun doğum gününde kocası da bay gelir. Eşiyle kirveler, meriban can kirveler, değirana batlara, çaldırın toy kirvalar. Eşiyle kirveler, meriban can kirveler, değirana batlara, çaldırın toy kirvalar. Can can. Gemiler gelende yakan fitilli, azmana şıkar onun düdüğünü. Ensem şahmala onun birini, oyan oyan İstanbul'un varalı. Ağlam seni yar, seni bana yar, yar yar gecelerem size yar, size bana yar yar. Ağlam seni yar, seni bana yar, yar yar gecelerem size yar, size bana can can. Can bakayım kardeş.
seni bayar yar yar müjde verem size, size bayar yar. Aman seni yar, seni bayar yar yar müjde verem size, size bayar yar. Джан Рустам. Желаем радости, счастья, обрести здоровья крепкого и долгих лет. Пусть жизнь вас балует, удача жалует и бережет судьба от всяких бед. Дорогие друзья, хотелось бы уже, чтобы весь зал встал, танцевал от души. Той olsun, bayram olsun, doyun tuzu tadı onda da ki herkes çıksın oyuna. Azizler, ama önce söz vermek lazımdı. Вагиф Кардаш, здесь я вижу за Дастарханом сидят наши уважаемые почетные гости. Да, здесь действительно дядь Радж, вот я его видела. За этим Дастарханом рядом с ним сидели уважаемые почетные наши дорогие, близкие гости. Давайте их пригласим. Братья, Кардашлар sağ olsunlar. Safa geldiniz, hoş geldiniz aziz cemaat. Allah böyle hayırlı gün hep sizin kapısında olsun. Yaşayın işte. Toyunuz hayırlı olsun. Vagif, gözün aydın olsun. Bacı. Allah hemeşe böyle kapınızda hayırlı gün olsun. Çelli çocuklu. Hemeşe toy olsun sizin içinizde. Sağ olunuz, var olsun. Yaşa kardeş, göz aydın olsun. Vagif, göz aydın olsun. Toyunuz hayırlı olsun. Allah ваша боя çıkarsın. Молодым здоровья, долгих лет жизни. Будьте здоровы. Toyunuz hayırlı olsun. Желаю молодоженам счастья, любви, побольше детей. А королю, чтобы оставался всегда королем. Cemaat. Toyumuz hayırlı olsun. Yaşayın. Hemin bacı. Hemin hala. Toyunuz hayırlı olsun. Allah başa boya çağırsın. Дай Аллах молодым здоровья, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. Vagif, gözün aydın olsun. Bibi, toyunuz hayırlı olsun. Молодым счастья, побольше внуков, правнуков. Вагиф, gözünüz aydın olsun. Поздравляю вас. Что я могу сказать? Я думаю, Мамедик, твои гены принял, наверное. Ты скоро начнешь это, добавлять это семью, но если у тебя тройни, наверное, по 4 у вас должно быть внуков будет. Я хочу, чтобы на течение 4 лет ты всех за внуками догнал, и чтобы где-то штук 6 внуков было. Вот. Я это хочу. Gözünüz aydın olsun. Allah bir yasuda кожалсын. Самое главное, чтобы они вас уважали, любили. Все остальное, все будет нормально. Yaşamı gözün aydın olsun. Vagif, поздравляю вас. Фаим Баджи, gözün aydın olsun. Дай Аллах молодым здоровья. В первую очередь вам, что вы как будете вести, так они будут еще делать. Дай Аллах вам всем здоровья. Вагиф, поздравляю молодых с таким праздником. Создали семью. Дай Аллах, чтобы они вас не огорчили, чтобы было все красиво и приятно. Sağ olun. Sizlerden sağ olsun. Vagif, gözün aydın olsun brat. Allah başa boya çıkarsın cahilleri, uzun ömürlü can sağlığı versin Allah-u Teala. Köklü binalı olsunlar. Allah nesli isterse ele versin. Allah büyüklerimiz de üstümüzden eskök etmesin. Can sağlık versin cümle büyüklerimize. Hayırlı toylar olsun, hayırlı günler olsun. Sağ olun. Ай да, sağ olun, Allah razı olsun. Давайте bir güzel фотоедах на память, красивое фото на память, Вагиф Кардаш. Вот сюда, пожалуйста. Ты как хозяин торжества, ортaya buyurun. Toy olsun, bayram olsun, Наиля ханым sağ olsun. Поет Наиля Эмран. Чон-чон, гости дорогие. Gözler, kara gözler, yandı canım kara gözler. Kara gözler, kara gözler, yandı canım kara gözler. Aklım yandı başıma. Kara gözler,
Sağ olsunlar, qarı gözlü, mavi gözlü kızlarımız, hürmetli kardeşlerimiz. Сегодня с нами Камал Видео. Не забываем, подпишитесь на его инстаграм. Собрались действительно. Это самый узкий круг, наверное. 350-400 человек. Но я думаю, если бы вы всех пригласили бы, этого зала просто не хватило бы. Как нужно было бы минимум. И половина еще при том не пришли. Настя, это большое уважение. Это действительно уважение вашей семье, твоему отцу, брату. И сегодня здесь с вами ваш замечательный тренер Ибрагим Ага, а также еще один спортсмен Шахид Заур, правильно? Зафар. Друзья, Башир. Ну, в общем, друзья, пожалуйста, тех, кого я перечислила и назвала: Ибрагим Ага, Зафар, Башир, все спортсмены. Рафаэль, конечно же. Рафаэль, прошу вас. Спортсмены, уважаемые друзья, спортсмены все в одном лице. Ребят, добрый вечер. Ашам Схайрулла, пожалуйста, можно попросить вас чуть ближе к центру? Прошу вас. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мне очень приятно находиться здесь. Дядяш, вот я сколько вас помню, когда вы на дзюдо приводили Вагифа и Заура, они взрослеют, вы какой были, такой и остаетесь. Наверное, какой-то эликсир молодости вы точно пьете. Я хотел бы поздравить, дядя, вас, супругу, с этим большим тоем, большим праздником. Дай Аллах вам крепкого здоровья, чтобы вы видели Вагифа, сына, уже внука, чтобы мы все праздновали их той. Крепкого здоровья, долго живите. Какой вы есть, такой оставайтесь всегда. Вагиф, от души поздравляю. Вы прошли, ты и Заур прошли через мои руки, когда вы были еще маленькие. Но на вас, посмотрев тоже, я наоборот маленький, вы уже большие. От души поздравляю. Дай Аллах, чтобы то, что они молодые пожелали, чтобы у них все было. Самое главное — здоровье. Чтобы они уважали друг друга, чтобы они уважали, любили родителей, своих дедушек и бабушек. Дай Аллах в этой новой семье, чтобы был мир, взаимопонимание и уважение друг к другу. Добрый путь, дай Аллах, чтобы все было хорошее в этом доме. От всей души поздравляю еще раз. Сау ol, Ибрагим Ага. Я тоже соединяюсь Ибрагиму, брату, старшему брату, в теплых словах. Дядя Яша, 100 лет минимум. Tete Fami, Allah sizi nevelerinizi hoşbaxt dilesin. Чтобы onlar 100 yaşasınlar, çoxlu torunlar versinler size. Vagif ile Zavur biz 30 ile yakın dost kardeşik. Allah koysa, Allah Teala bir ne kadar verse gene öyle olacaktı. Allah'ın izniyle. Я всем желаю добра, мир, чтобы сегодня кто-то среди нас нету. Дай Аллах им там все, чтобы хорошо был, мы их не забыли. У нас дядя Саша был, еще много кто был. Дай Аллах, чтобы там им нуром посвящал. Он здесь был, что другой был, я так думаю. Но их тоже нельзя забывать. Я всегда рад здесь, братьях, вот такой мероприятиях присутствовать. Я очень rad, Vagif. Поздравляю вас. Düngürler, gözleri aydın olsun. Hoş geldiniz. Allah hoşbaxt eləsin balaları. Sağ olun. Vagif kardeş, gözün aydın olsun. Bu güzel balalar hoşbaxt olsun. Getirdim. Sizi sevindiren güzel balalardan olsunlar. Брат, Аллах Джан Салес, нашего отца, я вас поздравляю. Этот день очень хороший день, великолепный день.
balamızın canı sağ eləsin. Bu все rad, bu все rad. Çox sağ ol. Allah hamıyı xoşbəxt eləsin. Вагиев, я поздравляю, брат Мамета. Брат, что пусть в вашем доме всегда будет свадьба. Всегда, что, брат, хороших днях твои друзья, братья, все собрались. 2 миллиард bir devlet. Я дядяш уважаю. Пусть всегда будет в твоем доме, брат, свадьба. И всегда, чтобы достойные друзья окружали, брат. Желаю всего хорошего, кавказского долголетия. Спасибо. Ну и на такой ноте давайте красивое памятное фото. Говорят, спортсмены-дзюдоисты хорошо танцуют лезгинку. Ибрагим ага, у нас на свадьбе принято выражать свою радость в танце. Поэтому в знак уважения к ингушскому народу bir güzel лезгинка gelsin. Чао!